Despite everything that has happened to your majesty, we were able to maintain a friendship. twirengagije ibyabaye byose njye nawe twakomeje gusigasira ubucuti bwacu. You have your wife to thank for that. Ibi byose ukwiye kubishimira umugore wawe. Rebe, Let's take a seat. iyi ni episode ya 4. Twicare. Twicarano. You know, at first, I thought it was Melody. Bwa mbere natekereje ko ari Melody. When you married her, you transformed her from being the nanny Ubwo washakanaga to nawe the first lady. ari umukozi ukamugira first lady, twumvaga atari byo. It is you who is lucky to have her. Twatekereza ko Melody ari umunyamahirwe kuba yarongowe na perezida. Ahubwo tumaze kubona ko ahubwo we perezida uri umunyamahirwe kuba warashatse umugore nka Melody. To touch the hearts and lives of people. Uriya mukobwa rwose afite uburyo ki akora ku mitima y'abandi bantu. Ni Melody. Why? Bishobokana ariko. Look at them. They are like Barebe. symbols of our countries Bameze nk'ari ibimenyetso bibiri by'igihugu cyacu. with each other. Ndetse ubushuti bwabo bukomeje gushinga imizi. So video call me, or you can visit me and... Uzajya unsura umpamagara video se cyazajya dusura. One condition. Kuri kondisiyo imwe. Condition? Again? Iye kondisiyo nanone. Okay, what condition, Your Majesty? Mbwira iyo kondisiyo. We can have another adventure in the streets of Manila. Nuko ninza kugusura muri Filipino uzongera ukantorokesha tukajya kwitemberera imihanda ya Manila. Or we can just escape. Cyangwa tuzabatoroke ntidusaba uruhushya. Just kidding. Nakinaga. Melody, I would like to thank you. Melody, ndashaka gushimira. I was asleep here in the palace for so long. Maze igihe kinini ndara mu ngoro. Open my eyes. Ariko kunsohokana kuri ukanyereka ibera hanze byafunguye amaso yanjye. For the country. Namenye igihugu kurushaho. And because of this, I proposed to the king Kubwiyo mpamvu the free hospitalization ngiye gusaba umwami azemerere abakozi baturuka muri Filipine kujya bivuriza ubuntu Ponte. muri Maldiviano Ponte kuko barababara. A special non-working holiday for all Philippines. Ndetse bahabwe n'ibiruhuko no bajye bahabwa amakonji nk'abandi bose. Dalaga po? What's Dalaga? Dalaga ni biki? I mean, really? Ni nko kuvuga ni koko. Thank you so much. Urakoze cyane. Very happy, Your Majesty. Ndishimye cyane nyiri cyubahiro. I'm happy too, Madam First Lady. Nanjye ndishimye Madam First Lady. Purpose, a reason for living. And for this, I will always be grateful to you, Madam First Lady. Ndetse kubwiyo mpamvu iteka nzahora ngushimira. I would like to thank you too, Your Majesty. Nyiri cyubahiro nanjye ndashaka gushimira. Given me confidence. Kuba warampaye icyizere. You made me realize that I don't need to be somebody else. Watumye numva ko nakwiye kuba undi muntu ntari we kugira ngo babone ko ndi First Lady mwiza. For that, Kubw'ibyo I will always be grateful to you. iteka nzahora ngushimira. Thank you. Yeah. Agiye kumuyambira yibuka ko batajya bayambira umwamikazi umutwe bawuca. I'd like to hug you, but Numva nshaka kuyambira ariko I know it's forbidden. ndabizi birabujijwe umwamikazi ntabwo bamukorakora queen. It's okay. Kuri baba queen birirwa bayambira udusore twose. Aba queen babarimo. Queen aba ari uyu utikoraho. Yeah. Katurori. Yeah. You know, I read some comments on social media. All they remember, Nasomye comment ku mbuga nkoranyambaga. everything. Abantu bose baragushimira baranibuka ibyo wakoreye OFW hano muri Maldiviano Ponte. Uratangaje. Love, I Sheri. do it to redeem myself from all the embarrassing things I did. Ntabwo nabikoze kugira ngo nicuze wenda ibyaha n'igisebo nagize. You wanted the voice of the OS Nabikoze kuko rwose because I know the hardships that numvaga bari abantu bari mu bibazo. Kuko ibibazo barimo nanjye nabinyuzemo. Spoken like a true first lady. Neza utangiye kukivuga nka First Lady wa nyawe. My love, My love, you are so kind. uri umuntu mwiza. Umugabo. That's what sets you apart from all the previous first ladies. Ibyo nibyo bigutandukanya n'abandi ba First Lady bose babanje. Hmm? Wowe ufite umutima mwiza. Come on. Yeah. It's only me. There's no need to flatter me. Umva nta mpamvu yo kunakageza cyane nawe ariko. Mr. President, Bakira wari waje. First Lady, Yes, Senator. What can I do for you? Senateri yaje hano aregla. to bother your sweet mouth, Mumbare kubabangamira mu kanya keza kanyu. I would like to say goodbye. Nari nje kubasezera. Ma'am,
we're leaving tomorrow. ejo natwe twese tuzaza Sorry, Mr. twajyana President. oya bari Mr. President Joining you on the plane. ejo ntabwo tuzajyana mu ndege imwe Actually booked an earlier flight. hari indege na booking iri bwihutire bugende iri joro mwe muzaza ejo Senator, why are you leaving early? senateri kuki wihuse se tutajyaniranye Press conference tomorrow. hari inama n'abanyamakuru ejo mfite Announcing my decision. And, Mr. Ikindi. President, my apologies. I will not be able to join your senatorial state. ikindi mbabarire sindi buze kuba umusenateri wawe rwose I understand, ma'am. ndabyumva And I respect your decision. kandi ndabyubaha rwose Thank Gore. you for your understanding. nawe urakoze kumunyumvisha Excuse me. I'll have to let the party know about your decision. ndaza kumenyesha ab'ishyaka bamenye umwanzuro wawe yeah. Madam Senator, have a safe flight. madamu seneta You got lucky, urugendo rwiza Melody. wagize amahirwe melody But I wonder, ariko ndibaza how much longer will your lucky streak last? ese ayo mahirwe yawe azamara igihe kingana iki You almost created an international habuze gato guteza ikibazo mpuzamahanga good thing that our president is always there to get you out of ni trouble. uko perezida iteka ahora kugira ngo agukure mu bibazo Madam Allegra, I remember you told me before that I'll never be one of you. wajya kumbwira ngo sinzigera mba umwe muri mwe So we're on the same page. byibura ubu ngubu turi kuri paje imwe You're right, because we're wavuze ukuri on each other. njye n'ubundi namwe turatandukanye Silent. ntabwo nakomeza guceceka Bow my head when ntabwo others... nzigera nunamye Respect me, ngo Jack. ndeke munsuzugure mumenyere That's why I finally accepted niyo mpamvu namaze kwakira ukuri someone like you. ntabwo meze nk'amwe Because I will be my own first kubera love. ko nanifuza kumera nk'amwe njye nzaba fasitire dutandukanye namwe ku giti cyanjye udafite aho muriye namwe abafasitire ndi mwabanje mwumva ngo nimwe murenze ngo nta nubwo yifuza kumera nkatwe Yes. bebe I saw the news. yego nabonye amakuru President Glenn Acosta. perezida acosta nabonye abaturage batangiye kongera kumwiyumvamo kubera umugore yashatse melody wumve We'll have to act fast. tugomba kugira ibyo dukora tukabikora vuba La- ningaruka muri manira I will make my ndakwereka icyo ndi bukore kirwanya perezida ourselves. mwe mwitegure Okay. uyu mugore ni umugambanyi uyu yarabyumvishe senateri ari kugambana ngo nagera muri filipine ngo arahita akora igikorwa yari hano Inform all the party members about Senator Allegra's decision. umva genda ubwire abo mwishyaka umwanzuro wa senateri Allegra Sure. Me too. I don't know either. Glenn, Glenn Melody Glenn, I have something to tell hari you. ikintu ushaka kubwira kuri madamu Allegra What is it? ni igiki I heard her talking on the phone earlier. She said that once she's back in the Philippines, namwumvisha avuga kuri telefone kare make her move against you. ngo nugera muri filipine ngo arakora ikintu cyo kukurwanya cyo kurwanya ubuyobozi bwawe yo bahise bafata indege bagaruke muri filipine This is a hard decision for uyu ni umwanzuro ukomeye kuri njye but as President Acosta said, ariko nka perezida Acosta uko yavuze much more for our country. nakorera byinshi igihugu cyanjye Actually, he wanted to include perezida yashatse kumatiriza ngo njye muri sena ye but I realized that as senator yego ndabizi senateri yakora ibintu byinshi pe but as a president, ariko nka perezida I can make our country number one. iki gihugu natuma kiba icya mbere umugore ahisemo aho kugira ngo aze muri sena y'uyu mugabo ahubwo yiyamamaze nawe abe perezida Sir? nyakubahwa Mr. President, mr perezida ijwi yumvishe uza kureba yo Ingrid. ingrid wigura ibifatabuguzi ryawe buri kwezi kugira dukomeze kubana Make our country number one in Asia again. igihugu cyacu nakongera akakigira icya mbere muri aziya She fooled us all. I thought she was Daddy's ally. njye nari nzi ko uriya mugore afatanije na papa Allegra has bad intentions and arega yari afite gahunda mbi kuri twa twiyegereza I can feel that she is a witch in disguise since before. uriya mugore ni umurozikazi uba wiyoberanije akaza kutwigira inshuti baravuga arega It's one to no one. Yeah. bari kumuvuga And you, Madam First Lady. madame first lady Thank goodness. You are not one of those witches like imana Allegra. ishimwe ko utari umwe muri bariya barozikazi bagambanira igihugu If you were like them, iyo uza kuba umeze nkabo would have stood up a long time ago. Right?
On second thought, maybe you should have been like them. ahari uza kugumana nabo uri kuzamera nkabo. If you were dumped, then that would have left me with a chance to be with PGA. Really? Ni abakozi bagenzi be Joke, of course it baba bari mu mikino n'abakinishaga. is a chance. Mommy, are you okay? Mama aratumeze neza. Madame Mwana. Aligra said I'm not like the other first ladies too at Maldiviano Ponte. Namwumvishe muri Madiviano Ponte Alegre arabivuga. Namubwiye ko nashaka kumera nkawe. Yes sir. Give us a minute, sir. Mudoya akanya tuganire. Harushe kumureba bita ngo ni Ingrid. Cat got your tongue? Kutavuga pusi gutwaye ururimi ruragobwe. Expect the Ntabwo nari nzi ko nakubona hano. Menye basa nk'abaziranye. Attorney Domingo. Avoka Domingo. Glenn. Glenn. I need to be so winyubaha cyane nawe. Call me Nyereka. Ingrid. Nyita Ingrid winyita Avoka Domingo. Rude. But what are you doing here? Urakora iki hano? Umve. I'm the representative of the Ni njye uhagarariye poverty volunteer abakoranabushake na organization yacu irwanya ubukene. with the office of the president so that we can Nasabye randevu yo guhura na perezida. future projects. Rero njano ngo tuganire ku mishinga hazaza. Never expected you'd be part of an NGO. Ntabwo natekereza ko uzigira ukorera NGO yari yose. Absolutely no idea you'd come back. Nta nubwo nari nzi ko wagarutse. Yeah, it's been a while. Harashize igihe. Can't you just talk to your professor later? Yatangiye kwibuka kera ubwo berukana ese ntabwo wabwira profeseri wawe icyo kirego bakagira undi muntu. Don't you choose Kumbe baraziranye kera. prestigious law? Umva bahisemo njyewe nk'umuntu uri muri stage kugira ngo abaringe ubikora. Ingrid uravuga ibiki? On a vacation in the Philippines. Twari dufite vacances yo kujya muri Philippines. Anniversary. Twizihiza isabukuru tumaze. Going back home together, you and I. Mama yarabizi ko tugomba gusubira nayo. For me. Umva kano kazi ni ingenzi kuri njye. Bano bantu barakundanye. Perezida n'uyu mugore uje kumureba Ingrid. Ingrid, we hardly spend time. Ingrid twamaze igihe tubipanga. Busy even now. None ngo urahuze. Very supportive boyfriend to you. Njye mba ndi kugerageza kubera sheri ugushyigikira. But Ingrid, Ntekereza n'ahazaza hawe. it's our anniversary. Gusa uyu munsi ni isabukuru rwose yacu y'umwaka tumaze dukundana. I'll make it up to you. Umva ni ukuri nzakwitura nzica amande. Years. Yaba kuri Noheli cyangwa kuri Bonane ndi uwawe tuzaba turi kumwe ariko mfite akazi kenshi. Perezida yakundanye n'uyu mugore Ingrid uje kumureba. Aribuka kuri Noheli icyo gihe yaramuhamagaye. Cold. Sheri nateguye ibiryo none biri guhora. You'll be here before me. Wari wambwiye ngo uraza mbere saa sita z'ijoro. Sorry, my love. Umbabarire Sheri. This party over Nagiye mu birori bya Noheli the hotel down. byo ku kazi I was told that bya cabinet d'avocat nkoramo. senior partners in the party. Urumva rero Producer intern. bagiye guhitamo umuntu bagomba kuzamura ntago navayo. Sorry, love. Umugore yahoraga yagiye kwinywera ahandi hantu yaburiye perezida umwanya. Icyo gihe perezida barakundanaga, perezida yari ataraba perezida kera. At least once I get the chance. Nimbona amahirwe ndaza kubakwe hakiri kare mve muri ibi birori byabo. I gotta go. Baranamamagaye ahubwo bayi yabaga afite akarahure. Ingrid, Ingrid barakundanye ariko yahoraga yagiye. Perezida yabaga yateguye igipolizo ngo basangire Ingrid ntawabaga ahari. Yo. Baby. Hi, love. Yaratashye mu gicuku. Oh, my afternoon got pushed late. Oh, how are you? Urubanza rwatinze. Sheri yazaga mufera. Are you feeling okay? I think we should stop doing this, Ingrid. Ndabizi bino bintu ndakeka bino bintu dukwiye kubihagarika. Ingrid, I did my best to make this relationship work. Nakoze uko nshoboye ngo uyu mubano wanjye nawe ukore ukunde. But I only ended up getting hurt. Gusa birangira buri gihe mbabaye. Like I am the only one making an effort in our relationship. Bisa nkaho mu mubano wanjye nawe ari njyewe ushyiramo imbaraga gusa weho bitakureba. I'm tired of being taken for granted, Ingrid. Ndambiwe kumfata uko ibona Ingrid. I don't want my love for you to run out Sinshaka urukundo ngukunda ruzashira. into resentment and bitterness. Bikarangira ntangiye kukurakarira no kukwanga gusa kandi nagukundaga. I'll leave instead. Byaruta ahubwo tugatandukana kugira ngo bizagere kuri urwo rwego. No. No, Glenn. Glenn. Yeah.
urabizi ndagukunda. Please do not do this. Let us talk about this. Give me a chance Mpa amahirwe. to make it better, please. Baby, basi ibintu nzabihindura mba umukobwa mwiza. Breaking up is what's best for us. Gutandukana nicyo kintu cyiza twaba dukoze. And I hope you're happy. You're happy with your career. Reka nizere ko kariyeri yawe washyize imbere uzayishimamo. Goodbye, Ingrid. Urabeho Ingrid, perezida icyo gihe yamuteye indobo. Perezida yamukubise indobo arimanukira. Icyo gihe atari perezida barakundanaga bisanzwe. Barakwereka hashize umwaka batandukanye. Yes? Perezida ari hano hari uwamukomangiye Ingrid yagarutse kumugigira. Ingrid, What are you doing here? ukuri cyane. How are you doing, Glenn? Mr. Green. It's been a while. Hari hashize agahe. You seem very busy with your doctorals. Urahuze cyane rwose mu masomo yawe ya doctora. I'm sorry, Ingrid. Listen, Mbabarira Ingrid. I can't be here for long because I'm waiting for someone. Ntabwo nkwiye kuba ndi kumwe nawe hano hari umuntu ntegereje. Okay. Hebe, I'll just go straight to the point. reka ndase ku ntego ikinzanye. When I lost you, Ubwo nakuburaga, I realized how important you were to me. nibwo namenye uburyo wari uw'ingenzi kuri njye. And I know I was wrong. I know I was wrong. But I was hoping you could give me another chance. Give us another chance. I've given up my internship at the law office so that I can have more time with you. And I could make it better. Yaje gusaba imbabazi none ubu ngubu mbonye amahirwe yo gusubirana nawe ibintu nabisubiza mu buryo nkabikosora. Get out. Nkaba umwana mwiza. Ingrid, Ingrid, it's been a year. hashize umwaka dutandukanye. I found somebody. Her name is Christine. Nabonye undi musheri witwa Christine. Tumaze amezi 7 turi mu rukundo. Wari uzi ko uzagenda aho gutegereza umwaka? Nashatse undi mwana uri seri. I'm sorry, it's too late. Yeah. Yeah. I understand. Yeah. Ndabyumva. Excuse me. Ahita acaho. Yeah. Yeah. Ingrid. I'm sorry for it. That's all in the past now, Glenn. I've moved on. Umva ntago ikinzanye ari ukundana nawe namaze kukwikuramo nta ribi. Yeah. Baby. Hello, Lorraine? Hello, Lorraine? Yes, I know. I'm on my way. Yego ndabizi ndaje. Hagiye. Bye. Bye bye. Excuse me. Thanks. Waje kumureba. You should be more careful with your belongings. Ugomba kwitondera ibintu byawe. I will. Nzabikora. Begin. Kumbe dore uyu niwe wantwaye umugabo. Bebe. Ingrid yagarutse. Uza kundana perezida dore ukuntu areba uriya. Hey. So let's pretend that I'm the host of... Okay, reka twigire nk'ari njye wagutumiye kuri televiziyo rero. And I'm doing a feature of you and the other living first ladies. Abari abandi barigira nk'ari abandi ba first lady. The first lady. First lady agiye kujya kuri televiziyo babanje kumutoza sasa ukuntu ari bwitware. Abandi ba first lady ngo bavuye kuri televiziyo ukuntu bari buze kuba bameze dore aba first lady. Haraka. Baza kuri televiziyo. Hello, I am Allegra.
banyita Allegra, Oh, I am Ambrosia. banyita Ambrosia, And I am Soledad. je ndi Soledad. Bari kwita amazina y'aba first lady bandi babanje. Too much. Anyway, let's start. My first question for all the first ladies: what is the essence of being a first lady? Ese nuwe mumaro wo kuba first lady ubundi bimaze iki, bisobanuye iki? I think that I am close. Urabizi reka njye kwiterera imyenda, bino bintu mbivuyemo by'aba first lady. Hehe, baco ibitekerezo biri kure. Hey, Madam First Lady. Madam First Lady, I was thinking about the lady I talked to earlier. narindi gutekereza ku mugore twavuganye kare, Get to me. nabonye ameze nkaho tuziranye. Who is this woman? Uwo mugore ninde? I asked Captain Enriquez about her. Uwo mugore namubajije Captain, Attorney Ingrid ngo Domingo. bamwita avoka Ingrid Domingo, President as a representative. yahuye na perezida ahagarariye NGO uyu munsi. Ingrid Domingo. Ingrid Domingo, Isn't she that former beauty queen? uwo si umuntu wahoze yari umwamikazi w'ubwiza, abantu niba muzi, yabaye mu Miss. Oh yeah. Nabonaga muzi. Wonder. But why are you interested in her all the time? Kuki ushishikajwe nawe? It's nothing. Ntacyo. She's just so beautiful. Twahuye kare mbona ni mwiza, ariyubaha, Smart. And afite ubwenge, really kind. ni umuntu mwiza. Gosh, Melody. You Melody, be sure about that. ibyo ko umuntu mwiza ntabyo uzi. Back then, there was this one lady who was Uribuka kera ko hari umugore educated and smart. twabonaga ari umugore azi ubwenge, asa neza, ariko akagufata nabi. Don't forget, she even tried to steal your man from Uribuka ko yagerageje no kukwibira sheri? I thought you two had work to do. We nta kazi mufite ko gukora? Oh, we already know how to answer that. Besides, we're gossiping. When there's gossip, Umva nta kazi dufite, twari tuje mu mazimwe nyine bisanzwe. Stop thinking about the woman in Rekera gutekereza uwo mugore mwahuye witwa Ingrid. reporting is tomorrow. Mu gitondo ufite kujya kuri televiziyo, hari interview hafite, ufite kwitegura. Again. Ntabwo ugomba gukora ikosa kuri televiziyo. First lady tugomba kuhanyurana umucyo. My first question for all the first ladies. What is the essence of Ndeka nongere turebe ikibazo. what? We kuba first lady bisobanuye iki? Bahita baco ntabyo bazi, icyo bazi ni ukwesa amadongo. Reka twigende. I understand that you're issuing a new executive Urano yari yindimi. son. Twumvishe ko ari itegeko ugiye gusinya. If this executive order will be a help to us. Iryo tegeko rizadufasha twese. I'm actually going to call for a press conference to announce your EO. Ngiye guhamagara press conference dutangaze iyo yawe. Ni itegeko rishya nyine, executive order agiye gusinya. Who, Conrad? Harushaho kureba yitwa Ingrid. It's Attorney Ingrid Domingo. Wonde avoka Ingrid, mama wa perezida Rikanza aramuzi. Abantu bateretanye n'umuhungu we buri arabazi. Would you two excuse me and Glenn for... Mwaba mudusiganye na Glen gato. Sir, excuse me. Thank you. Yeah. Katurore. None She's back. yagarutse. Yagarutse. Yes, Mom. Yego mama. Mom. Mama mva rero. Ingrid and I talked it out, okay? Njye na Ingrid twavuganye. And sorry for all the things I did to her in the past. Musaba imbabazi z'ibyo namukoreye ahahise, Don't worry. turabisoza nta kibazo gihari. Did you tell Melody? Melody se wabimubwiye? Since you will be working together. No. Ugiye gukorana na Ingrid, Melody agomba kubimenya. Actually, I'll tell her about it. Ngomba kubimumenyesha. Hold on, Glenn. Don't Uretse gato. need to tell her. Wikwihuta. Melody might start having doubts. Melody ashobora gutangira gushidikanya n'umubwire ibyuriya mugore washe Ingrid. For Amenye iby'umubano we na Ingrid wa mbere. How could you give me such advice? Gute wangira iyo nama yo guhisha umugore wanjye mama? Good from our loved ones can Njye only nawe turabizi ko guhisha abo dukunda bizana ibibazo. happen to Melody before, when you didn't tell her about what happened to her father. Uribuka ibyabaye kuri Melody mbere ubwo wamuhishaga ibyabaye kuri papa we. But the situation was different back Ibyo then. ariko bitandukanye n'iby'uyu munsi. Melody directly. Now in this case, Melody has nothing to Ibi ndi kukubwira Melody ntahuriye ntabyo. Ingrid. Kuzana umuntu mwahoze mukundana ngo mukorane ni ikibazo. Tell Melody about it. None se Melody mbimuhisha? It's not that. Ingrid came into your life before you and Melody met. Ingrid yaje mu buzima bwawe mbere yo guhura na Melody. If you're faithful to Melody, and there is absolutely nothing between Rero niwitwara neza kuri uyu mugore, her, ntuce inyuma Melody, se ni ngombwa Melody umubwire iby'abantu mwakundanye. will only Ntabwo ari ngombwa upfa kubaha uwo mwashakanye. Ibyo kumubwira bindi ukabireka. Mom. trust me. Nyizera wa mwana we. Nawe upfa kutamuca inyuma mukora akazi kinyamwuga. Hano kuri televiziyo turi kumwe na Melody Reyes, Amrosha, Soledad
na Allegra Trinidad nibo batumirwa dufite kuri televiziyo yaza kureba umukobwa bamutumiye kuri TV mwana wanjye bamutumiye kuri televiziyo I might forget to watch it. kuki utari wanyibukije ko nari kwibagirwa kuza kureba ikiganiro I couldn't understand because it's not Filipino. kiriya kiganiro rega ntabwo kiri mu gifilipine kiri mu cyongereza niyo mpamvu ntari kubimenya I saw Melody. She was on the news. nuko mbonye melody nyine nkahita mfa nshyiraho shene naho ubundi sinari kubimenya Okay, that's better. rebe What's the matter? ikibazo ki Mom, we didn't reach our target ntabwo turagera kuri target twari twihaye ibyo ducuruza Here in the restaurant. What? How is this my fault? Our customers lose their appetite every time they see you walking. abakiriya bacu babura apeti buri gihe iyo baciye imbere bari kurya Point. That might. uravuga ukuri Stop it. Don't be like that. wivuga gutyo Think of a nice way to make our little... umva tugomba gushaka uburyo ki tugomba gutuma resitora yacu abantu bayiyumvamo mbega tuyitwikira The food is not that delicious. You're right. abantu bafite ibiryo bibishye bagira abakiriya ariko twe dufite ibiryo biryoshye tukabura abakiriya Come up with a promo dushaka ukuntu twamamaza resitora yacu that their customers in. abakiriya b'abandi tubimurire hano tubayobore hano Mom has got a point. mama aravuga ukuri We should create tugomba combo meal. no guhimba uburyo twavangavanga ibintu by'ibiryo bari basanzwe bazi tukabihuza n'ibindi Free juice. That works. tukabaha n'akaji k'umuntu ku muntu uguze ibiryo Tastier. Ooh. isupu yacu ikaba iryoshye kurusha We could also offer them unlimited rice. ikindi tukajya tubaha umuceri mwinshi You all have Yeah, great you're right. ideas. ibitekerezo bari guhuzahuza kugira ngo barebe ko bacuruza It's just true. umva mutuze I am sure our eatery will be a great... resitora yacu izamamara mu munsi umwe I know, Mom. Don't be... ndabizi mama We'll get by. yeah. Governance has several characteristics. It should follow the rule of law and must be uyu accountable. yaje yakunatangira gusoma ibintu Particip- ashobora kuzavuga participatory. ni ibyerekeranye n'ibyo ashobora kuzavuga If a government has to be participatory in public affairs. tugomba kugira guverinoma yivanga mu bibazo by'abaturage ikabigira ibyayo And should involve the people or the nation, or among their affected constituents in terms of decision making. leta igomba kwivanga mu buzima bw'abaturage mu buryo bw'itegeko nshinga kugira ngo ikemure ibibazo biri mu buzima bwabo You know, I'm starting to get jealous of that heavy book. icyo gitabo ngiye rwose ntangiye kujya You always look at it when I'm right by your side. Really? icyo gitabo iyo ugifite mba mbona cyaransimbuye kabisa usigaye usoma icyo gitabo kurusha uko uba uri kumwe nanjye Especially now that I have a lot of responsibilities as your first lady. ubu ngubu reka nsigaye mfite inshingano nyinshi nka first lady wawe Stop to impress me. ngiye buri munsi uranyemeza mada uba first lady urenze Love, this afternoon I uyu mean, munsi nahuye n'umugore bita ngo ni avoka Ingrid Domingo turashize Erika You saw each other? mwahuye oh, we did. We even got to chat a little bit. cyane twanaganiriye Really dropped my head. nataye umuswari wanjye arawuntorera She's a- nabonye ari umugore mwiza Val mentioned to me you met with her today. What did vari yambwiye ko nawe mwahuye mwaganiriye iki Ingrid came yibutse mama amubwira ati umugore wawe uzirinde kumubwira ko Ingrid wagarutse muziranye mwakundanye absolutely nothing. wicecekere There's no point in telling her. Trust. nta mpamvu yo kubwira umugore wawe It will only complicate matters. icyo biri bukore ni ukumuteza ibibazo gusa Projects no gukomeza umubano wanyu NGO and how I can be of help to them. afite umushinga w'uburyo ki twagabanya ubukene mu gihugu nibyo nashaka kubafasha NGO yawe maybe she's also kind nabonye ari umunyabwenge ashobora kuba ari n'umuntu mwiza njye nawe dushobora kuba twabana inshuti nabonye ari umwana mwiza umva guhubagurika kera mugore twahuye nabonye twabana inshuti abakobwa barahubagurika bo muri Filipine You're the one I'm abina nabonye ahura n'umukobwa mugenzi we mu gitondo nimugoroba agatangira kumwandikaho ngo ni twini wewe uyu nawe ahuye n'umuntu rimwe ngo uriya muntu dukwiye kuba inshuti pe ngo turakwiranye ngo ni umwana mwiza live yeah. nabo muri Filipine mba mvuga bahubuka ahaha here. Can you take some pictures with me later? umva Melody, Melody yashaka kurino you're just so Why? embarrassing. I'm just happy to meet an idol. I didn't know you're so funny, Madam First Lady. yahuye n'umunyamakuru arabwanuka I'll leave you two for a bit. I need to work on a few things. Excuse me. hari utuntu duke ngiye gukoraho madamu perezida arahura n'umunyamakuru ndagufana ndakwemera nakuze nkwemera akabwanuka Why does it smell like a kitchen here? we kuki hano hantu mvanuka nk'aho ari mu gikoni ubwo ni ukumutukiramo By the stench. oh impamvu ndayibonye hari umukozi wo mu rugo ubwo baravuga fast lady ngo niyo mpamvu hano hantu kuri televiziyo ari kunuka nko mu gikoni bahabonye fast lady wahoze ari umuboyi What? The itinerary said 3 o'clock, right? bambwiye ko uyu munsi ngo saa cyenda aribwo A first ikiganiro cyari kuba is always fashionably late. With a hot erega abantu bambara neza barenze barakerererwa buri gihe
tuba twabanje kwiyitaho want to keep the good people njye nagomba nshaka gutuma abantu beza bakomeza kuntegereza with work. ni ikimenyetso cy'icyubahiro iyo umuntu mwahanye gahunda ukazira igihe No need to be nervous. tumva ufite ubwoba bwo kujya kuri televiziyo nta mpamvu yo kugira ubwoba I'll be there to help. ndaza kuba ndi kuri televiziyo ngo ufashe kugira ngo ubwoba bushire kuko uraza kumfasha iyi ndagufasha Won't give you opportunities to answer the questions from the interviewer, Miss Liv, so people won't notice just how clueless you are in the world. we ntuze gusubiza ibibazo byinshi cyane kuko ushobora kwinyuraguramo utangiye gusubiza ibibazo byinshi bakamenya ko burya nta bumenyi ufite Allegra, that seems very difficult to do. aregara icyo ni ikintu gikomeye kuba yagishobora guceceka What's so difficult? nturese n'ikigoye Of course. We will always need to hear the point of view. nawe ariko dukeneye kuza kumva umuntu wahoze ari umukozi wo mu rugo icyo akora n'uburyo abona igihugu aho kiri kugana sibyo Melody uza kugira ikintu uvuga ariko ntukabye Before the interview. reka nkubwire mbere ya interview The answer to the question. n'uba utazi igisubizo ntuzamure akaboko ngo usubize wicecekere Totally agree. ibyo rwose nibyo nakwemerera Don't forget. ntiwibagirwe I totally agree. rwose umenye ko nemeranya nawe gusa wirinde Excuse me, Senator. ubonye ko bari kumukiniraho Valvy. Lorene twigendere itacara ababaye isha baramumenyereye Did we offend her? turamubabaje ra tubabaje First Lady tutabizi Let's just get our makeup done. Hello? tujye gusoza make-up zacu yeah. Fine! You're all excellent! You're all... yajana avuga ati mwese murarenze muri abantu beza What did I ever do to all of you? ese nabakoze iki yarakaye Everyone's hobby to install the kuki abantu bose akazi kabo kabaye nko kuntuka gusa manners? Then what? Everyone just thinks... kumva ari hano abantu bose bamwe barambwira ngo ndi umuntu mwiza abandi bakantuka Melody can be smart too. mwumva ntagira ubwenge Do you have a heart? ubundi mugira imitima hari uwaje aramwumviriza yera niwe kugira umujinya ushira agenda akitonganya ameze nk'akazanga Sorry, I didn't know there was people here. mumbare ntabwo nari nzi ko hano hari abantu There was no signal inside, so I... nanjye rero nabuze network mo imbere nza kuyishakira hanze You mean to say that you heard every word of... nari sumvisha ibintu byose navuze That means you also saw how... Yes, everything. bivuze ngo wabonye n'ibyo nari ndi kwikora cyane nakurebaga Of it? ni Ingrid wahoze akundana n'umugabo we Of it? byose yabonye ye byose nabibonye nakubonye ntiwambonye This is so embarrassing. ndumva nsebye I probably looked like a hysterical crazy person. buriya umbonye nk'umusazi Don't apologize. nta mpamvu yo gusaba imbabazi Don't have our bad days. ushobora kuba wagize umunsi mubi You must be attorney Ingrid Domingo, niweho avoka Attorney Ingrid Domingo who met with Glenn. numvishe ngo ejo wahuye na Gwen That's me. yego ni njye I'm flattered that you know who I am. rwose ndumva nejejwe no kuba unzi nka First Lady What are you doing here? Do you urakora iki have hano you in this building too? nawe uje muri interview kuri televiziyo I'm a guest commentator on one of the news programs. Wow, amazing. oya njye rwose hari ndi umukomenteta kuri porogaramu imwe ya hano About the first ladies. I'm really nervous mfite ubwoba ngiye bantumiye nka First Lady ngo nze ngire icyo mvuga bwa mbere ngiye kuri televiziyo because the other first ladies keep ndi belittling. hano ariko abandi ba First Lady baransuzugura banca amazi ngo nahoze ndi umukozi wo mu rugo Sorry. mbabarire kukubwira ibintu byose afite ubwoba agiye kuri televiziyo I understand. I understand why you did what you did earlier. ibyo wakoraga ubu noneho ndi gusobanukirwa impamvu yabyo If I were you, I would manage my emotions. mbaye ndiweho nakwiga gukontorora amarangamutima yanjye Is it okay if I share something with you? ese hari ikibazo ngize ibyo ngusangiza Of course. I already heard you shout a while ago, so it's okay. n'ubundi nakumvisha usakuza bimbwire That's so embarrassing. That's the thing. I can manage my emotions, but sometimes the negative voices are just too much. Everything I say and do is automatically umva wrong. amarangamutima yanjye ndayamanaginga ariko akenshi ibintu byose ngo ziba babibona nabi But what about what I want? ntabwo bajya bita ku cyo ngiye nshaka bareba ibyo bashaka ngo abe ibyo mvuga Me or took me down like. ntabwo ari ubwa mbere abantu bansuzuguye I try to be patient as much. ngerageza kwihangana uko nshoboye Price below the belt. I'm not going to back down. ariko kuri iyi nshuro sinshaka rwose gusubira inyuma Good. wumvishe Lady, you're a fighter. urumva ko uri indwanyi I'm sorry. mbabarire I
Attorney, you don't have to be... avoka ariko nawe uri kunyubaha cyane ugakabya ujye unyita Melody apana kunyita First Lady. And please, you can just call me ubwo rero nawe ujye unyita Ingrid gusa ureke kunyita avoka. Barahuye. Uyu mugore asuhuza yahoze ari umukunzi wa sheri we baza gutandukana. Enjoyed our little chat. Umu ex. Hope we can do this again. I'll go. Reka nizere ko tuzongera guhura. I want to continue with... Thank you. Thank you. Take care. Okay. Urakoze wiyiteho. By the way, Kindi. about your enemies. Abo banzi bawe. With kindness. And after you show them the kindness... Abanzi bawe ujye ubereka ubugwaneza n'umutima mwiza. Umutima mwiza niba wanga. Down at every turn then. Fight back. Nawe noneho ubarwanya urekeraho kubigiraho umwana mwiza. Niyo nama nakugira. Abanzi bawe ujye ubanza ubereka umutima mwiza babe hafi. Ubona bakomeje kukumenyera uwo mutima mwiza ubereka bawusuzuguye ubafate nabi nawe nk'uko bagufata. Ubatemo. Ubarwanye. Filipinos, we have very special guests tonight, the First Ladies of the Philippines, Madame Brocha Bolivar, Madame Soledad Cortez, Senator Alegro Trinidad, and of course, Melody Reyes Acosta. Bapresenta First Lady bose bahari bagira no kuri Melody Reyes Acosta. I just want to congratulate you for the success of your first presidential visit and kwashaka kubanza guha ikaze n'ubwa mbere ugeze kuri televiziyo kuva aba First Lady. I'm happy that our urugendo rwagenze gute rwa Marie Diviano. Urugendo rwagenze neza twakoreye Marie Diviano. Ndashimira ko perezida wacu yasinyiye amasezerano n'umwami harimo n'amasezerano yo gufasha abakozi bo muri Philippines. Njye ntabwo nemeranya nawe. Umbajije numva hari ibindi bibazo by'ingenzi perezida yagombaga gusinyana n'umwami yagombaga gushyira imbere. Apana kwitanga abakozi ngo bakora muri Philippines bakora muri Marie Diviano ngo bari gushyirwa imbere. Hari ibindi bibazo by'ingenzi nk'amasezerano y'ubuhahirane y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi yafashe igihugu. Hari akazi kenshi mu gihugu ko gukorwa. Hari ishoramari yagombaga gusinyana n'umwami akaba ari ryo rishyirwa imbere kurusha kuvuga ngo bafashije abantu ngo b'abakozi bakora mu kindi gihugu bakubitesha agaciro sasa ibyo yakoze. Yibutsa bamubwira atabanzi bawe ujye ubereka ubugwaneza. Ubugwaneza niba bwanga bagashaka kugusebya nawe ubarwanye. Arabyibuka. Madam Allegra is right about the agreement. Ibyo uvuga nibyo. Eldrick had a talk about that too. PJ n'umwami Eldrick n'andi masezerano bayaganiriyeho. Gusa perezida yabonye akababaro abakozi byitwa ko ari abo mu gihugu cye bafite mu kindi gihugu cy'amahanga biramubabaza. Banyura mu bibazo. Urashaka kuvuga ko abakozi muri Philippines bajya gukora mu mahanga bafite ibibazo kandi buri mwaka batwoherereza amafaranga menshi muri Philippines n'ibihumbi byinshi bigasohoka mu gihugu bijya gukora hanze. Ntabwo bagakumbye kujya gukorayo nimba bibagora. Ntabwo nshaka gusuzugura madamu senateri. Nanjye nabaye muri OFW. Ubuzima bwa OFW buragorana. We mpamvu utahita ubimenya nonaha ni uko utigeze ubicamo. Baramusebeje kuri televiziyo kikikije ndasebye. Ubwo nari ndiyo navuganye n'abakozi b'abanyafilipine bakora hanze. PJ nibyo yashakaga kugira ngo nabo bakozi b'abanyafilipine bakora hanze bashyirwe muri gahunda ya guverinoma yivanga mu buzima bw'abaturage kugira ngo ikemure ibibazo biri mu buzima bw'abaturage. Niyo mpamvu nkubwira ngo cyari ikintu cyiza perezida yakoze gusinyana n'amategeko arengera abakozi bo muri Philippines bakora hanze. Ntabwo bisobanuye ko umwami Eldrick batigeze bavugana ku bindi. Nabira ibibazo bindi wari uvuze nabyo barabiganiriye by'ubuhahirane by'ubucuruzi kuko nizera ko byose n'ubundi by'ubucuruzi nabyo ari bifashe igihugu. Urabitekereza iki se madamu Aregara dore ngaramusebye yavuze icyo avuga igyo ndasebye umukozi wo mu rugo najyaga mvuga ngo n'umukozi wo mu rugo ansebereje kuri televiziyo. Umukobwa azi gusobanura ibintu neza hano bamuhaye amashi. Mero udasobanura ibintu neza ku buryo uvuga ati uyu ni ukwiye kuba First Lady. Abashaka umusebya barasebye. Reka noneho tujye kuri topic izindi.
tells about the gown. iwana urahanyuranye umucyo uramuhaye ibintu byo guceceka nibyo biboshya bakakumenyera bamukomeye amashyi katururi Melody Fast Lady ahanyuranye umucyo. Mommy really gave a good answer. She looked so confident. iwana mama asubije neza afite confidence nta muntu umumenyera. Gotten used to being a first lady. uzi ko wagira ngo na kera yahoze ari Fast Lady sha ntago yakoropaga. Keep this a secret anymore. I will not deny the fact. It was me who trained Melody. umva ntago nshaka kubigira ibanga ariko Melody n'igihe wamutoje mbere yuko ajya kuri televiziyo niyo mpamvu mubona ameze neza ariko hanyurana umucyo. umva hiti hano. It was a huge help that she attended those official functions because she really improved in terms of her public. umva uburyo avugamo mu bantu ni byariyongereye kuva yasura kiriya gihugu cya Maridiviano Ponte. Schedule right now. We don't get to spend as much time with her. True. Sometimes I miss the moments when she was taking care of us as our byari igihe njya nkumbura akiri umukozi uburyo yatwitaga yatuboneraga umwanya. here for you. none se ngiye ntago mbaho umwanya n'abana. Hello. biti It's not that. Listen, guys. We have to be happy. tugomba kwishima She is not just our nanny. ko atakiri umukozi wo mu rugo wacu. ubu ni Fast Lady. Even though her schedule is so nubwo bafite akazi kenshi ubu yabaye Fast Lady tries to find time. ariko agerageza kudushakira umwanya. Big sister. ibyo turabizi More quality time with gusa tuba dukeneye ikindi gihe nawe turi kumwe. strong ladies. It's not that we're tired of being with all of you. We just really miss mommy and daddy. Gosh, you're not making it better. n'abana ba perezida bari kuganira n'abakozi hano mu rugo. bana bato nimugire ikibazo Wait till this election is over. amatora narangira Have more time to spend with you. mama wanyu azabona igihe cyo kuba ari kumwe namwe. abayobozi bameze nk'abatangiye kampeni yo kwiyamamaza. Get up to you. Yes. Yeah. There's no reason to be sad. Besides, Nina is right just now. Just enjoy this and be happy for your mommy. mwebwe mwishimire kano kanya dufite mwishimire na mama wanyu. All of us to play. ikindi mujye mukina natwe twe ntabwo tubahagije. Yay! Yeah. I hope Lawrence can still keep it up. Of course, I can still do it. Yeah. Thank you for your kind words, everyone. But Nathan and Nina, don't be too busy, okay? Or there will be no one for me to bond with. Don't worry, Nicole. bari hakuno ino n'abana bari kuganira. Right? Yes. urabona niwe muto So solid. ariko twe turahari kubwayo turakomeye. Promise? kakandi kagendera mu kagare murumuna wabo. I have an idea, guys. ariko mfite igitekerezo. His mom and dad when they get back. mureke mama na papa nibagaruka tuze kubakorera surprise. Yeah. Get the food. Come on, guys. Let's make this happen. bebe And the soy sauce vinegar ngo bagiye kubakorera surprise urabizi tujye kubatekera tubategurira agaporezo. and What? garlic. twagiye. Got a feast to prepare. I've got ideas. Yeah. yaratashye. Yeah. Thank you. Thank you. yaje mu rugo. Congratulations. Thank you, Mom. Mommy, we watched your interview. mama twarebye interview yawe kuri televiziyo wahanyuranye umucyo. We're gonna see how nervous. nta bwoba na buke wari ufite na rimwe ufite. Don't worry. nimba wari unabufite ntabwo twigeze tububona. You've gotten used to it. So natural. umaze kubimenyera. Who did your makeup? You look so pretty. Who? Me? I roll out of bed like this. This is nothing. Melody, you're a natural. Melody uri naturel rwose uburyo ukoramo ibintu byawe. Don't take it seriously. Yeah. Excuse me. Actually, you were really nervous. data kuri televiziyo wari ufite ubwoba. Able to shine because of me. Melody impamvu yitwaye neza ni ukubera njye. Hey. Lorraine I know you're a good mentor. ndabizi uri umujyanama mwiza ariko Melody yahatwika atari ngombwa ngo abari kumwe nawe cyangwa mugira inama yahanyurana umucyo. My love, nawe arashoboye. we are so proud of you. dutewe ishema nawe madamu. uyu ni umugabo. That everyone who watched you abantu bose bakurebye kuri televiziyo kare bagukunze bemeye uburyo uvugamo kuri televiziyo niwe Fast Lady bari barabuze. Patience when it comes to teaching me every night. I'm so grateful to you. impamvu ni ukubera unyigisha buri joro niwe nshimira. because you were so passionate nawe ariko nuko byari bikuri mu bishaka. about that. wakoze kwidefanda ubwo senateri Trinidad yarashatse kugutera ubwoba. I was so intimidated by that. yaguteye ubwoba. I was really nervous before the camera was on. oya ahubwo yari yanteye ubwoba mbere yuko kamera ijya ariko kamera igiyeho nta bwoba yanteye. It's attorney nahuye n'uwitwa Avoka Domingo there too. And she was ya mbere umwana mwiza ngira inama to me, so I niwe watumye ubwoba bushira. uwo bari kuvuga mama yarumiwe ni umu ex w'umuhungu we.
bahoze bakundana mama yarabyumvishe yikangamo ariko My dear, we prepared something. bahise twigendere tukagutegura icyo kurya maze kubona ko Thank you. I'm so excited. yeah. Celebrate! Well, I hope she agrees, Mr. President. I hope so too. Excuse me, Mr. President, excuse me, Senator Allegra. hakurino senateri Allegra yaje hano Madam Allegra. muri ofisi ya perezida Vice President. Mr. Vice President Senator Trinidad. senateri Trinidad Madam Congresswoman Mr. President. Mr. President I'd like to discuss with you the party's unification plan between you and President Acosta. twari tuje kubabaza ibyerekeranye no kuba twakungana perezida Acosta If you both go to urabona niwiyamamariza kuba perezida kandi uva mu ishyaka rimwe na perezida uriho bizatuma amajwi yagombaga kujya ku ishyaka acikamo ibice bitume turaburiza So, you want me to go back out? muri make muragira ngo siniyamamarize kuba perezida w'igihugu But I have decided not to run for vice president. I would just ahubwo njye nahisemo ko utaziyamamariza kuba visi perezida party wants you. noneho perezida uriho agakomeza akiyamamariza kuba perezida wewe ukiyamamazanya nawe nk'umuntu uzamubera visi perezida think I will accept the offer. urakeka nabyemera kuba visi perezida I was insulted by the First Lady. by'umwihariko uyu munsi umugore wawe First Lady yansebereje kuri televiziyo yanutse kumbe ntabwo yamututse umva igikabije ibyo uri kumuriga ni ibintu bikomeye kandi bitari byo Anything wrong with what Melody? mu magambo Melody yavugiye kuri televiziyo nta kosa ririmo In fact, you maliciously questioned iki nabwo we wamubajije ibibazo umeze nk'ushaka kumushyirishamo bya Maridiviano Ponte they put Melody. agerageza kwidefanda asubiza neza ushaka kumurangiza I was the one who got insulted. ni njyewe watutswe wasebeye kuri televiziyo Oh, Mr. President? none amakosa abaye ayanjye With respect, Mr. mu President, byubahiro bya perezida you should stop defending Melody. rekeraho kurengera umugore wawe With all due respect, mu byubahiro nawe byawe Senator Trinidad, senateri Trinidad putting yourself as a victim, especially if you're not the one at disadvantage. And may I remind you, not to call Melody just my wife. Melody ntukamwita umugore wanjye gusa ujye umenya ko ari nawe First Lady w'igihugu Want to attain unification in nimba the ushaka rino shyaka ryunga ubumwe siniyamamaze ngo mpangane nawe kuba perezida to issue a public bwira apology. umugore wawe yandika urwandiko rusaba imbabazi arushyire ku karubanda atsaye imbabazi ko yamvuguruje kuri televiziyo And I will never allow you to ruin our ibyo bintu ntabwo nabyemera kuko ntatuma wangiza ishyaka ryacu Senator. kubera ibyo wifuza ko biba Proven ahubwo urakoze cyane you're not worthy unyeretse neza ko uyu munsi to be my vice. nta gaciro ufite ko kumbera visi perezida muri urwo rwego rero Push through with my running. ngiye guhita niyamamariza kuba perezida nzakubane perezida ngo ukureho hanyuma muri aya matora tuzahangane perezida agiye guhangana n'uyu mugore uyu mugore nawe afite abafana afite umufana yeah.